Assalamu alaikum. If you don't learn, you don't earn. Oh, learning is the power of change and development. Tamba haibasi ko aikoigi yamna important oiba pot amane. Tamba haiba pot gi learn haibase sida aikoi earn yawre. Adu itaradi aikoina ngasi karigumba tange business tauge adigi paisa tange haiba mayam singse si concept mayam si krai di yawre learn haibasi yawre. Aikoi yengsi LEARN learn haibase sigi manung de L ge hek thangna bada earn haurabane. Adu itari inshallah ikona learn si matik chana tauba taragadi ikoi earn haibase yamna like hane ko adu itaradi learning is the power of change and the development ikona change amadi development ama puraken hai taragadi ikoi learning si yam important hoy adu ngasi ikona nainagadori ba topic ahum ne topic ahum sida ikona nainagadori si what is business haibama adagi business karino haibai matang ama adagi amana business in Islam the business karino haiba business Islam da kaya mari laine haiba matang ama aduga how to grow business se karamain chakol angani karamain next level le pukhat kan haibi matang ni ai se kasyam na khangde banate ai di khajitang karo kari haini ai gi haukiba chahi kun muksidai da kun thra muksidai da phangjaba knowledge khara yamna wango banate acho ba khoi ka ambani khoi lairi Dr. Vivek Bindra amadi acho ba kaya na khoi chu mem tara mani adu ai ngan si thambasi yamna haidi fika haibadi yamna ahong boy bisi adu inshallah Allah taala na masida gi chu ko kari makhara kana ba ai khoi phangani khali adu ai khoi khangminasi aina aigi life tagi oirakpa haibadi ko kari gumi experience tu ga Dr. Bindra dagi oirakpa kanoga amadagi oirakpa ga kara sukhen rangmani maramdi Allah taala na mi pung khuding mukta haibadi tongan ba hikmat ami tongan ba knowledge pi adumain tawduna alhamdulillah ko aingon da su karigumba regi hana mayam de yawram da ba dugumba kano kharam su yawram bayai do tamin si inshallah adu ekhoi ngasi tana gadori ba wafam ahum se yamna puning changna ekhoi kano tona bhot na si aduga inshallah masidagi kana ba yawrak pasing do ekhoi amal tona bhot na si aduga masida kana daba manga daba pot yawrak pataragadi ekhoi ngasi wari sanaba sidaida adu ekhoi thado aga ekhoi yamna awang ba thakta ekhoi growth tawna ba ekhoi chakhun na ba hona si inshallah what is business business is kaino business is kaino haibasi masigi definition da yamna ekhoi na kano tawudrasu yai kaimte important oide business gi definition je mi amna pirakpa kasu manaroi amana pirakpa kainom pirakani google dana kainom pirakani adagi kanagomba ojamna kainom pirakani kanagoma entrepreneur amna kainom pirakani madu manadi hadina makhoi ga thodokna khoi argu tawduna madu manai ga manade ga in tawduna khoi adom de todona puning chang bagi darkar oide business si kaino samabada karigumba organization na mako resources khara collect tawraga organization na madi mi pung khara punchalaga madugi resources tuna karigumba product khara sema ba saraba aduga madugi service ko product tugi habi samna ine AC sare mayam da phangalle adagi amka mathang da AC du yaraktre amuk sem ba sabdar ka amu ore madugi service amuk pi batai sumai toduna gari seme gari do muk pirani saraga pirani madu product ta work kawre adagi amuk yarakta matam maintenance ampane service amuk pirani sumai toduna product and service magi product muk sara pirani aduga magi darkar or pada madugi same bagi sabagi maintenance ki service muk pirani haiba product and service masi si tawraga miyam da community da haibadi darkar oiba makhoi gi benefit oiba makhoi darkar oiba do piba adubu di ikona business hairisi adi paisa tan lu do business ka wen hairasu kasu kaite akhona si miyam gi benefit chi piraga di paisa ji automatically mutung da lak chara damne ikona paisa na mang thaning da ba ado ai gi oina di ai gi concept ai gi life ki concept oina di paisa na mang tha ba si ai pamde taude aduna business si kaino hanga paisa tan mane na haibado ai haining de ai di karina pami miyam gi darkar bado adu gi du phanghan ba product and service piraga adu gi benefit to phanghan badu adu gi matung da paisa inarakani adu masigi paisa gi wafam du thamdana miyam gi darkar oiba product amadi service piba sibu business ka wi na aina chachai masine gi concept this mind dona sales ki matang da su business ki grow ge da matung da lakani inshallah sales ki matang gi wafam thamba ka dai thamderake ai gi miyam ga kari khene hai ai concept kitang tongale Islamic oiba concept aduga beyamna beneficent oiba
इंसानियत की ओइबा सुगुम्बा पोट खरा आइना याउरी आइगिदा तोंगान खरा मयामगा मानतबा इंशाल्लाह दु बतुंगदा लाक्सी अदो हुजिक बिजनेस करिनो हाइबसी इखोय यामना तेन तकना अखोना भाव तारेने लौरे अखोय इनो तौरे लौरे अदो अल्हम्दुलिल्लाह मथंग मखा ताबसे बिजनेस की ओइबा माकी टाइप सिंगसी बिजनेस मखल खरा लेय बिजनेस मखल खरा लेय अम खरनबु नंबर 1 ngasi कोई बिजनेस मखल मंगा मुक्तंग पंजरे नंबर 1 अखोगी प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस करिगुम पोल अम सानबीदमक्ता मागी दरकार ओइबा रॉ मटेरियल से सिगी गी रिसोर्स तौबा हाइबदी अखोना ऑयल लौथोई खनी लौथोई सुमाइन तौदना पोचे अतै रॉ मटेरियल्स लौथोई इदरसे योट लौथोकनाबा होनरिबा सुमाइना अखोगी एल्युमिनियम लौथोकनाबा होनरिबा सुमाइना रॉ मटेरियल लौथोइबा पोचे सिगी सिचु बिजनेस मखल अमने चिना करी प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेस करिगुम पोट अम सानबीदमक्ता दरकार ओइबा रिसोर्सेस से मसी लौनबा होनरिबा कलेक्ट तौनबा होनरिबा थीनबा होनरिबा सिचु बिजनेस मखल नंबर 1 बिजनेस नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग हाइबसिनने पोची सागतलिबा करिगुम्बा आइना मचांग मतुम प्लास्टिक लौरनी योट लौरनी पलाना कनो लौरनी सिगी मटेरियल मयाम सिंगी उ लौरनी ति मयाम हिंसिल तौरगा फी लैरी मयाम लैरी नसे मचांग मतुम मयाम मासी मयाम सिना अखोना करिगुम्बा पोट अम सादोर इसी सिगी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कोई रिमोट खारी जैसे कि कोई कप सारी जैसे कि कोई मोबाइल सारी लैपटॉप सारी कंप्यूटर सारी फर्नीचर सारी अदगी फी फुरित सारी सी कनो मयाम सारी नसे सिगी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सिना आइना रॉ मटेरियल कया सी पुंछल लगा मधुना सारी से खोंगुप का सारी देना बस गाड़ी सारी देना सुमाइना घड़ी सारी से रॉ मटेरियल्स दगी मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग सिदगी सु बिजनेस से हाइबा तारगदी अखोना यामना कमाई तौबा याखरे अदुगी पोतो इखोय तुंगदा लाक्सी इंशाल्लाह अदुगा मथंग अहुम सुबत पॉइंट आइना थमजनिंग बसी मसी सर्विस कसाई मैन्युफैक्चरिंग तौरगा मियामदा योहनखरे बेनिफिट ओइननबा पोचैसिंग एसी लैखरे अदगी कनो लैखरे फलाना मैम लैखरे लैखरिबा मैम सिंगसिगी दरकार ओरकपा मागी सेमबा साबा दरकार ओरक मतमदने अमदु अमुक सर्विस पीबा सेमबीबा साबीबा इलेक्ट्रिक नि ngaले बे इलेक्ट्रिक से अमुक मा यारक्तब मतंग हम लाकने एसी यारक्तब लाकने अदगी मोबाइल यारक्तब लाकने गाड़ी यारक्तब लाकने सुमाइ तन यारक्तब मतम सिदा अमुका सेमबा साबगी थबक तोबसिना सर्विस पीबा सिसु याम इंपोर्टेंट ओइबा पोटलाम इम लेरे मरी सुबदाइना थमजरिबसी ट्रेडिंग हाइबसिने ट्रेडिंग सिनबो कमाई तवी आई सेमबा साबसु याउद्रे रॉ मटेरियल तवसु याउद्रे को आईगी ट्रेडिंग की बिजनेस तव कांगबुसिना कमाई तवरिगे पोट अमा करियुंबा कंपनी में सारे मैन्युफैक्चरिंग तवरे मैन्युफैक्चरिंग तवबसिना पोटसि सारे अदुगा कनागुंबा दरकार ओइबा कम्युनिटी अमदा पोटसि यौहल्ले सोमदगी लैरुरे अदु सोमद योनखरे सिबु ट्रेडिंग कवे लैबा अमदि योनबा अदि सोना कंदा कनागुंबा मनक करियुम सारे मदिदु लैरुरनी मुक सोनो योलनी जैसे साबी मतमदा लाग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतमदा तवरमिदरसे मागी कोई मकादगी पोट पूरा सखरनी अदुगा अतोप लममदा सिरियादा फलानादा कराई कराई योलमनी मफमदुदा मक फंगबा मकादा फंगदबा पोतु मफमदु पुरानी पुरागा मफमदु योलनी सिबु कवे ट्रेडिंग हाइरसी सी बिजनेस मखलामा अदगी मंगा सुबदाइना थमजरिबसी मार्केटिंग हाइबसिनबो मा साबसु तौद्रे कैसु तौद्रे सारिबा प्रोडक्ट मयाम सारिबा मयाम सिंगसी मयाम दा मसिगी कनो से मागी स्पेसिफिकेशंस मागी कानाबा मागी कनो तो बेनिफिट न चिंग मयाम दा खंगनबा एडवर्टाइज तौबा अदगी कनो तौबा सिगी को प्रमोशन पीबा सुमाइन तौरगा हाइदि खंगनबगी थबक तौसे मार्केटिंग तौ मयाम दे यौहनबा मसा खंगनबा पोसे सिसु बिजनेस मखलमने बिजनेस येंगुरगा देबा बिजनेस येंग खलियाम लैखरे बिजनेस का मानदबा लेकिन तौरा कांदा दे पैसा पंगोंग दंगो इको एग्जांपल में ओला उबर लेसे ओला उबर लेदना साय तो लेरिबो ओला उबर सिबु काई बिजनेस होबस तौगे कांगबु न सिंगा सी तौरगा येंग लुपा करोड़ तालिसिने काई नो सी बिजनेस इचम चम पोने खंजलुरगदी याम चम पोने कसुलै तब पोलमने अदु येंगो बिजनेस होइना तौरगे तौथोरादी हाइरिबा सिगी कैटेगरी द चनब पोट को कनो नते अदु तारगसु मसी अमरोमदा करी हाइनी मसे सर्विस पीबा हाइसिरा नत्रगन मार्केटिंग ने हाइसिरा करम बिजनेस हाइने को दो कस्टमर दुना मागी थोंगान द लेपग लेरे रिक्शा टैक्सी लाक पंगाई लेरे अदगी रिक्शा टैक्सी वाला दन कमाइन तौरे अतोप करी चौराहे मदा मादम फमदन गाई लेरे कस्टमर लाक पंगाई लेरे अदो कनागुंबा मना ना हाकुंबा मना इगुंबा मना कनागुंबा खलगा असुमना कस्टमर म सोइदा मागी टैक्सी गाई लेबा टैक्सी जो कस्टमर गाई लेबा
ngaidana leiriba ani se phangjan hanba apps amakak sare apps amakak saraga ne kamai tawri bas ngaidana leiriba mi da su mipum khudi makte apps si sandokra ngaidana leiriba mi da su mana thire taxi karai leibanoina aduga mai manakta mathangi kanom da chawra he mada taxi ikhoi ngaida leibado adugi dusu kana tawraga mahoi ni si phangjan hale apps mama khaksina ngaktra se si yam nang ku potlam ne tawbu tawgeri di sumana business se makhal mayam ma sumai puthok pa yakhre to alhamdulillah ikhoi business si production resources manufacturing service trading marketing si manung da ikhoi gi manipur gi oina tawba yaba haiba taragadi manufacturing tawba yai service tawba yai trading tawba yai marketing tawba yai adu ngasai gi ama knowledge ne puthokane creative oiba innovative oiba anu no kaino miyam na khangdaba kayam su puthok pa yari mai tawna ikona business ki kano sing sidagi kana basi yamna lawba yai alhamdulillah aduna khoi wakhansi yamna important oiba ikona khanbasi yamna important oiba khanbasi ne du makha tabada ikoi point lakani adu karamain tawraga ikoi business growth tawgudamo haibi matang sida mehnat amadi khanba khotpam tawba khannar inshallah the type of business haiba makam ikoi point manga si thamaga sigi matang sima loisan jage aduga makha tabasidi ikoi gi business si islam da magi mafam si karino business si islam da kari mafam tibagi haibase matang amda thamjage di business si islam da yamna haibadi magi thaksi wangna thami अखोगी नियत ताहिब तारे इस बिजनेस सी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तौरंबा महा की प्रोफेशन अमनी हाय ना इखोना खन्म तारगा दि मसी एक सुन्नत अमबु आइना फॉलो तौबा बिजनेस तुना मागी लई जखरे को लई बा योनबा कारबा दु लई जखरे लेकिन सिगी अमल सिखक अल्लाह के रसूल ना तौरंबा नी ना खल्लगा नियत सी तौरगा को आईगी नियत सी सिखक तौबा सिखक ना कराई भो यौखरेन हायु कांदा आई सी को करी हन्ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलोअर अमा लोइना सुन्नत अमा बु जिंदा तौबा मिसक अमा लोइना मसिदगी अल्लाह ना करी बरकत पीगदा बखोई इखोन अंदाजा लगाई बिया ngam base adung tang haibdi kana khaba business sidagi aduna intention haiba following the sunnah Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam gi sunnat amabu aina tungin ba haibdi business tawribani haidna khan bataraga di alhamdulillah basi yamna kana ba oire aduna intention haiba sima sida business si islam da magi phamsi kayam chauna leire adega ulama sing na takpi aina tajabada business tawbain haibasi masi farz singi matung da farz amani ne som ku takpiri business tawbain haibasi farz amani matung da ko farz amani ne takpiri Allah ke farz sing namaz roja zakat hajj ne sing balaire basi si matung da ka business si tawraga halal gi kamai tawraga ai gi imung manung ai gi nupi angang bu thakpa mari matabu amadi atopa community bu mating pang bagi thabak se si halal gi kamai tawraga masi gi su amak farz amani amuk takpiri masini kayam chaw khaba mai matik magun si business amagi aina business si tawduna ai si amna haibadi job am khak tawraga naukari am khak tawraga len jabain hai taraga di madu ai sai thantagi paisa khara phangiri adubu business tawrak pataraga di mana mathantagi natte tawdursi mana mi manga tara yang khai chama unlimited yam thamba yakhre aduga haibadi mi am khak aina sujabaga mi tara na chama na surilakbaga haibase kaidum da manab yaroi इधर मानदा भी आरो अदुना अखोना जॉब तौबइन हाइसे गवर्नमेंट की एम्प्लॉई होइगेरा कानिगुम्बा मफम द कंपनी की एम्प्लॉई होइगेरा एम्प्लॉई होइबइन हाइसे आइने सुदब पुंग 9 द 10 द अदु नोम जरुब अदु खक्तने फंगदोरिसे अदु हेनबा फंगरोय अदु आइना बिजनेस तौब तारगदी एम्प्लॉई रम होइब तारगदी आइगी मखादमी 10 नत्रग कुन नत्र यांखै नत्र चाम नत्र लिसिंग लाख थंब याखरे अदुग मयामन सुजलक तारगदी आई ना खरसु आई पथा खरसु आई कराय नोम चखरसु आई काय तथो खरसु आई गी मी मयाम लेबसिंग दोम सुदर ले होबनिना आई गी लेपतना लेबि इनकम दोम लाइकने इंशाल्लाह अदुम बिजनेस की मागी कनो सी मपान नाइ देबा मानबु हाइबदी मंगोंदी कानब लौगे हाइबा माबु चाखलन गे हाइबसी मपान नाइ दे माना तौनिंग गoi तौ याखरे तो अल्हम्दुलिल्लाह अदुना बिजनेस की मागी मफम सी इस्लाम की कनो मी येंगदा यामना चावी यामना अनु तौई अनि सुब पोइना मैना थमजरिंग बदी शेयरिंग कम्युनिटी नीड्स हाइबसी बिजनेस तौबसिना ने कम्युनिटी की दरकार होइबसे महाना शेयर तौबसे सिगिसी अतोपा इखोई अतोपा हाइबदी जॉब तौबा एम्प्लॉई होइबा गवर्नमेंट की माना सु कम्युनिटी की दरकार होइबदी पीरिबनी अदुम लदी ओइरगा असागी बिजनेस हाइबसिना हे न पीने ने थमजरिंग बी मरमदी कना कदा रोटी कपड़ा मकान
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ community needs business man amna kamai tawre asai manufacturing tawre le computer sare phangalle gari sare phangalle adagi ekhoi gi kitchen gi kitchen gi kari stove sare phangalle plate adagi cookeries dunya bar gi sida khoni chang wing da chang da bya da pochak mayam leiri sing je si mayam sing si saraga community da phangalli ba se masi achauba haibadi community gi kano mane ba akhoi gi ummat ki damakta achauba role am lawribne makhoi gi mateng pangba benefit pibada ana sima number 2 da thamninge aduga earn money to serve family and the poor and kiko paisa si talani aduga talaga aigi family gi amadi aigi mari mata gi amadi aigi laikai gi amadi laita lairaba mayam singi adugi mayam singi aina serve tawba matamda aina paisa natana aigi haibadi saigi business ta pangthoi ba gi products and service gi kano mayam singchina mateng si phadana pange aduga business tawba mina paisa tanbaga job ama tawriba mi go paisa tanbaga su yamna khenagane aduga business tawba matamda yamna haibadi mangoda jiddu jihad yamna kanba mehnat yamna kanba mangoda junun leiba mangoda yamna haibadi kari haini no tawna fikar leina maichak leina mahangna thabak si tawrak taragadi business sida chawkhat pa madi pesa pai se mana haibadi pailing be pai bia khare adu iktar di community ki mateng pangwa si su phajana yarane alhamdulillah simlere asmain tawna ikhui business si islam da magi phamsi yamna chawi aduna sigi aina mayam da haibadi video show am tang thamjage Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam gi matam da sahabi sina business karamai tormi makoi na karam maina role loram mi amdi makoi gi activity se karamai toram main haibe se masi gi matang da video show mati ang tuma thamjage Now, you might be thinking, I have this little website, or I might be doing a little homeschool, or so on and so forth. Listen, you're coming from a legacy of people, of Sahaba radiallahu anhum, who had very high standards. Now, imagine these same people, these same Sahaba, if it came to business, do you think that they would have high standards when it came to the hereafter, but when it came to business, they would be like, oh, this is dunya, I have to run away from it. Anything that they did, they had high standards. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam said about the wealth of Abu Bakr radiallahu anhu, that there's no wealth that benefited me more than the wealth of Abu Bakr radiallahu anhu. Look at Khadija radiallahu anha. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam would go up to the cave, who was taking care of her? It was his wife Khadija radiallahu anha with her wealth, and she was very wealthy radiallahu anha. Look at Uthman radiallahu anhu. When they had to prepare an army, the army that went out to Tabuk, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, who will prepare the army? Who will donate the huge amount of money to prepare this army? Uthman radiallahu anhu was the one who stepped forward and prepared the entire army. Where did they get this money from? Did they get it thinking, oh, you know what, I need to run away from the dunya? Or were they exceptionally smart business people? And so in the dunya and the akhirah, they knew both of them, and they had the highest standards for both. Does that mean that they dressed themselves in the luxuries of the dunya? And the answer is obviously not. In fact, if you look at their lives, they were exceptional in dunya and exceptional in the akhirah, obviously, and they used both for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They used both of them for the sake of Allah azza wa jalla. If you look at the Khalifa, starting right at the very top, when the Prophet ﷺ, he was a businessman, correct? You might not remember that, but he was a businessman working for Khadija radiallahu anha, and he was so intelligent in business dealings that when everybody would go to Syria and get their profit from Asham, they would go and make profit and just come back. The Prophet ﷺ would go to Asham, make profit, then buy other commodities, come back to Mecca and sell that again, so he would make double profit. And the Prophet ﷺ was so intelligent in his business dealings and so trustworthy that actually led Khadija radiallahu anha asking to marry the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Khadija radiallahu anha was a businesswoman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was a businessman. What about Abu Bakr? Of course, just like the hadith said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no wealth benefited me like the wealth of Abu Bakr radiallahu anhu. Now let's ask the question, what about Umar radiallahu anhu? Was he a businessman? You got that right. Umar radiallahu anhu, it's the same thing. He said one day he would sit with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the other day he would do what? He would sit in the marketplace. The marketplace because he was a businessman.
And Umar radiallahu anhu, when he was the Khalifa, he instituted so many businesses and platforms and strategies and marketplaces and chambers of commerce and so on because they had the highest mindset, a burning desire to establish the system of governance that they learned from their business experience. Look at Uthman radiallahu anhu. Was he a businessman? He was an exceptional businessman, subhanAllah. How many times did he buy Jannah with his wealth? And when it comes to the akhirah, the beautiful thing about aiming high for Jannatul Firdaus, the highest level of paradise, just like the Prophet ﷺ said, is that when you truly aim for the highest level of Jannah and that becomes your attitude and your mindset, that becomes something that you will implement in every slice of your life. You will try to implement the best and the highest levels in every slice of your life. Makha tabada akhoi business ki matang da video show ama yang milnare masida akhoi sahabi sing na toramba makhoi na lauramba role sing yang kamai tawi logi mating makhoi na business da puning changa mi role lauram mi amadi mayam ki kanan torami paisa su phajana talami aduga muslim samaj sibu tana pura haibadi world se chawkhan nabagi dak tak haibadi yamna chawba anoma lauram mi business ki na mari leina na aduna matang da business ai khona kari gi tawdorim no haibasi matang da ai wafam kitang thamjage business kai da wi tam tawdorim mo aduna business tawram dai sida ai khona pot khara yumpham khara thon cheba business ai kari gi tawdorim mo ai business tawgen de khalle business tawge adu tare ai business kari gi tawdorim mo na ai khona ne kari ma thaba ma taw ma tam da ne ai kari tawgani like tam gani kari gi tam dorim mo si kari gi haiba pose se mai khoya hon che karigi si haiba post yaw matara gadi inshallah ikhon tawgudab thabak sigi mahi chaba da yamna haibadi miss oiroi mahi si phadana chaba ngam gane karigi haiba post yaw tara gadi ana ikhona thabam chake karai chatoribno aswai phok chake karigi chatoribno adu karigi haiba sigi paukhum leitradi ai chaliba thabak tugi karim phoba haibadi value leiroi karigi haiba post si sai khoda thamseba thabam tawma tamda ana business kai dawi tawdorimo number 1 Farz amagi matung da masichu farz amani aduna masigi farz si ai pangthokke haibagi net ama thamani ani subada mase miyam da yamna kana ba piba adugumba thabak amani haiba siba number 2 da thamni net taret khangni aina mayam da thamnu dersi net taret se masi thamaga business se tawu taragadi inshallah 100% kamyabi hoine number 2 da benefit to mankind miyam da kana ba piba thabak amani haiba se koi tham Number 3 da freedom. I say ning tam na thabak tawbanga me. Punchan deva. Ekhogi kainogi servant amagi type da. Minai amagi type da. Leidana punchalaga tham deva. I na tawning matabak freedom tawga. Maing tawgera nung tin tawgera. Miyam gidar kar ibang matam da. Chalaga miyam gi ano do piba aduga smain tawdana haindi. Ay khona pura free way ba isa si. Tawning mong tawbiya. Number 4 da income. Magi income se unlimited hai. Torop chaba mi na lupa lising kuntra, lising nipu, lising yang kai, lag amai na fix auraga like ibduna de ma bunji tu ba dugi torop lising kuntra nipu yang kai na punchale thanguram ne. Mana haibdi karigumba achobu thaba ma tawning ba kanda ngamdre. Mana zik torop tu na ma punji chupa haibdi magi kano duna punchale thangurami. Aduma taw ngamdre aduna magi income se unlimited ta jitna chawaning ma mong da chawana haibdi income se semba ya. Mak mathan khak tana tana mi tara ama khomjalaga kun yang khai chama khomjalaga magi income si chawan bi akhre man ahing nung tin nai dana thabak si tawraga magi income si chawan bi akhre income si unlimited sem bi akhre number 4 number 5 ta lifestyle magi lifestyle si alhamdulillah ning khatam na ai lifestyle si tawbi ai bound taw debe kisi bi cheez ta haibadi kari kari umatam da ikhoina kanagumagi department da thabak tawmatam da department gi kanogi matung in namasi bound tawe nama songen hai nama son chalan da biyaw karim company da khoi nipa ma kano torame rajik bhai na revoke company da thabak torame adi no mai idla la ka da ko electrographics ta yaw jage na kari gi no nang ti revoke company da nang store manager oiraga lerambani kari no hai pan as juma nama solande aina juma nama son ba chatke na haikan yade chineba employee oibagi bound tawsi aduna magi company du gi matung ina akhoi ning tam na haibadi thabak taw ngamde ai lifestyle do aina pami ba islamic ki lifestyle do da maintain taw ngamde de karium tam da topi upagi problem karium tam da dari koi khak pa kan da su rukawat karium tam da ina nama son ba kan da su
ꯅꯃꯥ ꯁꯣꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯍꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯐ ꯑꯄꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐ꯭रीडम ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯝꯕꯔ 5 नंबर 6 पीपल मी से मयाम अमाइगा कनेक्ट तौब याय पीपल कनेक्शंस अदुना अखोना इतना सोशलाइज होय हाबा बिजनेस तौबसिना इतना सोशलाइज होय भाई डिपार्टमेंट अमदा ले छल्लर बिजनेस तौबसिना मी से अदुगे मति कनेक्ट तौबगी खुदोंग जाव फंगे नंबर 7 दारो बदा थमजनिंगे बिसिकन हकन अपॉर्चुनिटी से बिजनेस की अपॉर्चुनिटी से यामना फंगे am kainuma tawningbagi opportunity si aduna tawningba mi khudingmakidi kari haini opportunity si yamna phangba hai tare adugmati opportunity phange kari no jo bi tawningbado adu phange opportunity na alhamdulillah aduna business tawbagi ekoigi niyat si kaidobagi business tawdori mon hai taragadi aina sigi yumham taret si sigi pillar taret si machi si yunga kanda inshallah business taw taragadi allah taala na ekoi business se chama mai pakhan bigani aduga masi sigi support tawba pot khara inshallah ai matunga thamjage aduna akhoi hujik business kari gi tawgudoribno haiba ina point tare khak thamjarabse si matungda akhoi hujik islam da business kari no akhoi khange adu itara di akhoi business hauba tare business si kamaina hauga nai business si kari mo leram dabadagi hauba ma aduga business already hauduna leiraba madugi du chawkhatna ba tawba duna point ani laktorisi adu itaradi akhoi hairiba business si karamaina haugani haiba pot lama leire aduga business si hauba taragadi karamain chawkhalangadagi haiba pot lama lagani inshallah ikoi dana mathang makha tabada adugi du akhoi thagatnaba samthangna bahotna jage inshallah aduga hojik ko ina mafam sida akhoi ngatang break lawnaba thamjari inshallah